Amwe maamwika kuma mwingi ungwa ngwatanio ya mwingi Gen Z Revolution ni matula mutinza mayonyuvani na mivaka IEBC va Kenya mayase kana maina mwiki unayo na yumeenda nzama kumya mitatala myailu ya undu meyumbanite kukitana na urusani ukunini wa kura mbe wa usakwani wa mwaka wa 2017 mainena nandiki mama uvo musini wa mwingi amwika aane masya kana kulea kuikika kwanza nicho kitumi kinene cha amwika aingi kulea kweyumelia kosa kura Hosea Kemanzi edivota witoa mwingi kauntini ya Kitui. Inena nandiki mama uvo musini wa mwingi amwika angwa tenoni ya mwingi Gen Z Revolution ni mazia kana zama iyo nyuvani na mivaka IEBC tayozu wenu uruzani mwingi na mota amwika maina mwiki yona nzama yuma imienda kumya moloto wa undu ivangite kukitano uruzani usakwanini munene ukite. Twena trust issues na commission ya IEBC ile na service yumetokene Musumbe Ruto ambapo niwa andu ma opposition maometa Ruto Commission na kwa ningwenda kwata mbau ndeto isu cia opposition kana that is a Ruto Commission na mwana olotongoize IEBC kana chairman bwana Erastus Ethokon ne mundu uteza kuaminika kabisa, yani mundu usu ni worst kuliko the late Chebukati nondo wasisia the just concluded by elections ila sina ikiwa kundu kwetu ambere na kuuma lava na kuuma garini andwazu mako ni manako ni kura mena waaminifu mwingi muno kula kwi commission ya IEBC na atongo imo wala manenda amabite lakini results sinokie inge shocking muno na nitukulia na mututhuthie murutathie neza kura ino cienyu twakuna kana tukakwata usungio twizi mwibangite ata nondo inezi anarika mengi ta Gen Z methite mata kwenda kuna kura nundu no thio kuna kura ana kwetela matokeo matevo kavindani kau amwika ani mazia kana kwazia mwikio na nzama nijo kitumitwe enenzi aingi na muno amwika malea kuyumilia kuyandikiria takoni makura bingi ila ni Gen Z amwika imalete koza kura ni kosia mwikio na IEBC ila ngone ya Gen Z ni mwika amwika mengi mayoza kura nike kitumi amwika mebata nongewa ila tuthikoza kura taanake twanange masama ya wito twakone kura singewe nikyo kitumio kuona youth bingi ndina kura so ninguthuthia amwika tose ikura kwa wingi akamba tose ikura tukone kura na IEBC mundu nenge mwelekeo wapala twendete kenda amwika mekane awia kila mundu ose kura uyo vo amwika ani mamwenda Musumbe William Ruto kukitana noluzani ula wikumbilite nzama iyo nyuvani na mivaka IEBC bewa usakwani munene wa mwaka wa 2017 Musumbe wito bwana William Ruto ni wethe twaonene akumalika kivela ni maundu ma kukitana na olosani wa Kenya lakini twasisia efforts ilo kweka ni very minimal ende uketha ni batonyeka onetha ndakwambia nake mwene nwaile kwambia na IEBC commission isu ya IEBC etongo yo ni bwana Ethokoni na kina CEO la Marjan Hussein Marjan na ndo methitwe matena aminifu na ndo methitwe maendesi ulosani mwingi ukweza kwetha kura cia kuno kebala mpaka kwetha na malpractice nzino wa election ila sikwekwa uketha ni batonyeka bwana Ruto ta president no ze ukambia na umeazu me katika commission baya yolo ukadeal namo ni kana tukamba kwa example na kilo kwazia no mina ulosani ba Kenya ukamba deal namo ukamabetanga kana ukamanolo to mose tambia ameo ameasuma kama kana aki ya Kenya ne ile otimizwa kile binda yosa kwani na kosa kwana ne aki ya kila mwenenze yengi amwika ni mazia kana ne vinda ya kwaliura utongo iva Kenya na amwika ni mane yokwithwa mustali nwambe kwikaki na ndo kulia ma youth ma Kenya nikenda wese kwithwa ne twekonia muno no sokwani wa 2027 no tosie kura nundu waondo twikonia no sokwani na kanywa muthei ko kindu ciambe nendo muthuthia nikenda tosie kura nikenda 2027 twitete na kura nundu waondo tutonya kwitete atukwasia twinakia maandamano nundu twina thukumwaneza na ito twina kuna kura ngirivoti ya vilingi wa movo kuma musini wa mwingi kilio mbungeni cha mwingi ya katika undini ya Kitui Hosea Kemanzi.